Lam kebun harum bak tangki teka angin li red bak perda cukur ngon pujo tapua sabi kerabul kade ingat tip wate selawut salam mandum ta uki ke nabi akhir sidro pang ule ane Abdullah di Mekah lahi cedah bukan li mulia tente kewarih dumna kuta ngon panti hajat lam hati salim dun pangkai. Assalamualaikum kaum lam cai dusun dengan di murid ngon gure betat goh mupom pantun lun rawi meka lun tri lun tire gelanto lembi kupi naskapi ngon ruti sili lun bet ke jame ke tanda-tanda dunia rab akhi kadum tat lahi takalan lagi contoh yang ubud bacut lun sampai kajai yang baki urung tan male dusun ngon kota hana bedali pasi dengan be urung jai sudai bak but ibadat sep berat bak gici nyobak but jahi gejak mutabe bak larang Tuhan sinan hantom pri galak dolotri cari angkat he betat pih rugo dudo tan hasi abih dum RP tinggai onribe tetap hanagla galak han gesri bak but mekapi cukup getire na yang hobi tat berat gesemiki angka gekawi dak han metume belum lawitnya jut blorot HP mudah bukan li hana urung the cit han so tupu hayu sep ganji betat ta sinde cit hana male maruah nangro jino karli maksid kasarit tingkah dum kire dum anu inong cit mantong SD bak bineh panti jak pingkom gut magawatal lain lom tuma yang ka SMP sibuk ngon JJ kadang usare pulom sikula masa tengah pre bak jalan sari ngon agam lahe yang ka kuliah parah lom parti na sabi-sabi berita male kalau digrebek cewek ngon toki tengah kup baci di dalam jure kasalah kaprah tingkah bak taksi hingga meguli rubah lam abe mentong tat manyak kasuak bateri bungong bak tangki jino kalaye di agam Tuhan gura tat piki lain lombaki nyan saboh lagi ngon perumah roti uro paki harok merapi bak inang bale macam piasan cit han hirunli dunia ka akhi jai putu mipe bagot